namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hey namuntlha of course ta hi khiveka boy sevenza na beef ya yena na mapele the boss. Yeah, last time loko hi update very ku ri ti 14 ta March laha boy sevenza nga fika a hlasela mapele the boss endzhaku ka loko mapele of course hi nga fika hi vona a tsala e post la kombisa leswaku guys yi n'wi hlengeleta 25,000 rand yeah a kota ku dila na boy sevenza and stuff like that in less than 24 hours or 24 hours a nga va heti nixo. So boy sevenza of course a tlhela kumeka tlhaviya kambe la yin'wana live but before hi taka this live loko boy sevenza kha responda la ni vi ni kuma ku kahle mapela a tlhela a responda again ku ti-posta ku ti na hlambanyana apologies for that hi ta zama ku vona ku ta hlaya njhani la as the 5 ta mi ya fika kombisa timhaka ku hi le ka boy sevenza mfana ka gaza insimbi ya mayini hardwork January to December u vona loyi ni ta n'wi mpopela hala ndzhaku hi xirho as you can see kwalano mara ni twa lehi mani ledi hi leswi a tsala swo mapelo kwalano a tlhatsela n'wini post a fanatsa ku triple L loyi mbilu ya mehe ya vava loko ni imagina LLL xi ri tiseleni xi karhi xi pandziwa hala ndzhaku hi madoda nga xi khomisi no kombela just imagine xi hoxiwe a seleni ya mapele number 4 a li tsitele ayana mara ku landza ti-post a swi ri tloko mapela a ri ku tlangeni because ku ya hi ti-post tin'wana a fika kombisa timhaka ku tinhlambi tlhela ni studio triple L xi behiti a vula liya yo na chava maphorisa yo se mhani voni swilo swa miramirini ku nga na issue between vona until recently a ku ri ti-1 ta January loko boy sevenza a fika a endla this live okay hi nga se yi report because content ya ku yi va yi tele and stuff like that. So a hi twini ku i fika a responda a ku yini la boy sevenza. Let's go. Tiko inani so ukwi oko ufikile ameza loya hi nga se n'wi hlambalaza a yi misivoko a ni n'wi voni phela mina a misivoko mi byela mapele ku na hi wile mapele a ta twa tinghoma ta yena mapele kahle vule ku mapele a nga ha twa tinghoma ta yena mfana luya swa ye ku luka misisi ntsena a nga ha twali mapele mapele na yena u wile mapele a nga ha twali ku ve phela hlawu xi chaya ngopfu lexiya na xo xa chaya be lexiya hlawu xa chaya mara mapele tlambile ku ya liya a nga ha twali mapele u wile mapele o mapele wa chumu mapele wa chumu u wile wala ku xaveriwa juki ya seyila wena u wile mapele a tlambi ya chumu mapele a nga ha twali visa loya mapele mi le ku byeli ku bifa heli mapele a ni twi bevina wena mapele le ku byeli ku bifa heli wala ku xaveriwa joke ya seyila mapele kumbe mike ya xigono straight a ku mizala yimbelela ngopfu pele hi singita mizala sweswi a nga ha twani a wile mapele nga twali mapele a wile mara hlawu xa chaya hlawu xa chaya mapele vowa mapele mona hi tu tinghoma va ti chaya mapele hambi va chaya xingondo kumbe xingungumani hambi a ni swi tivi va chaya mi chayi mapele mi chayini mapele ena mi byelile va ta mi nyika 25,000 ta mi ta ni dlaya mi nge lunghi mapele la tiku ti 25,000 ta mi hlampalaza mapele ukuli mapele mi ni ba hi vito mi a swi tirhi la ku ta ni khomisa a swi tirhi ni ku ba hi vito a swi tirhi la ya loko u hlambalaza wa hlambale u nghenelela yini ka TikTok u ri mkhalabye famba tlela kaya
and stuff like that. So mhaka yeleyo ever since the case ti pfariwini boy sevenza so ku ngwenya manjeni kuze mi ni vurini van'wana maybe a va ta swi tekisa swin'wana ana obvious boy sevenza a nga swi tekisa swin'wana vhele wale a hi mhaka yo olova loko swi kha swi vulavuriwa but ko laha fika va n'wi na fonyonya xo xi nga pfala the case a fika xi n'wi nantswisinyela jele yana laha ku hela ntiyiso 3 months nyana a ngo zondiwa but hey wona wa ha vuye kambe ta hi nge he vuyi ka ti-beef i apologizing you might remember a nghene na ti-live na vo general Gwavulani if I remember ya kha kombisa ku i humini ka ti-beef yena and stuffs so a ridzi mhaka ya mapela laha lo sukeriwa ka ya va gagasha hi twa but laha hayi ka ya mapela a agree ku anga iyo sukeriwa la but still yena of course hi vona kombisa timhaka to a nge he vuyi a nga ha respond ku ti-live ta hi ti va ti tele swinene na riva no hi yini swi vule ka yini but a kombisa loko a nge he respond ka ti-beef and stuff like that so hayi a ridzi xi ni hlekisa ka next section leyi nga laha hayi chumu loko mi ni khomiwa nsati wa wena u tika nyimba ya mina ni ta ni ta khongela va ni teka khwiri ra nsati wa wena nge ni koti mi yeah loko ni khomiwa nsati wa wena u ta va na nyimba buti u ta va na nyimba nsati wa wena u ta va na nyimba nsati wa wena u ni tivi mi ni mindyangu mina ni hoyile n'wana va loko mi ni khomiwa nsati wa wena u ta va na nyimba ku ta tlhela ku tswaliwa mina ni sala ni hanya u ta va na nyimba nsati wa wena loko ni khomiwa ni twi u mapele wa tiva hi va 2023 kwalaya xi lexi a xi vuma va xi lexiya a xi vuma lexiya xi vuma xi lexiya 2023 musimo latest a ku ri vuri kwala 2011 ku hala 12 13 ku hala 14 ya ku hala uma 15 ya ku hala 15 ya I think xi vuma xi lexiya a xi vuma xi lexiya a xi vuma I tivi hlawu ni komba ku u mikisa mizumba kwalaho u mikisa mizumba kwalaho hi laha u twa album ya mapele ku u ya ta na yini mapele hambi u ya ta na xingondo hambi u ya ta mapele u kola wa nitwa mapele n'wi xereleni na taleni mapele mudzu king ya vulavula hi vulavula hi we king a ni twi mapele mina mambo u ni komba tirhafulu ti jika hi laha u ni komba gani yi vuya hi laha u ni komba xibamu xi vuya hi laha loko ni ku la ku delela mi a ni twi okay sevenza boy mfana ka gaza a hi tshikeni mapele a swi vona ku halwa na tikatara mara va 2008 va 2010 kwalaya 2020 a ta kahle mfana luya mara sweswi hey a na ha swi tivi hiti ya yena yi le kwihi lexi za leya xi vuma lexiya a xi vuma xi za lexiya so yi tlha confirma swin'wana boy sevenza la mani ku no wa mina vhele title ma swi komba ku impela boy sevenza xi nga xi tirhisa something so ku na video leyi title ya yona leyi loko kwancaka ku yi ri la boy sevenza a ni fike ni kombisa timhaka ta ku xi be swiwachu ma swi tikomba ku boy sevenza a nga i hlamusela swona ku swilo leswi wa ku tirha ti-power to karhi la sa hetera hi twanana leswi nga swi kombisa la hi yexe ha mina hi nomo ya boy sevenza twanana la okay let's go a ni jiki mina na tima mina tili phemi wena wa hlamba hi swilo wena buti yena la bonga twali mina ti ngopfu mina tshembini mi va hlamba va izala va na ti-power swa hlambeliwa leswiwani we loko wena we twangi ku ngo fika u langutiwa hi vanhu vo tala so nje a wu swi tivi wena but mi ni tiyini loya hi nexe va izala va yima so u nga fiki u wela ngo he mina ni fevha ximanimani hi ta ku bawu matongo lo tlele u lova
ta ku ba uma tongolo tlele u lova kumbe u lorha mini kha ni ku khunyetela hek nkulu wini we a swi huweliwi leswi a swi simple khunyeta tindlela a wu yi twisisi family leyi ya loya leyi body family ya machangana malo ya ku peka lava a wu va thiwe we loko u wele ka family a yi olovi leyi mugala gela u twa u nghena chingela munhu wun'we ka gasi u ta swi vona ku ri swi tirhi swi sweswo hi n'wana bava ndhawu leyi hi nga le ka yona a yi olovi ndhawu leyi ya vava ndhawu leyi nga le ka yona wo twa ngheni yo tshama na hi bo matlhari lama hi copiwaka mo ma tele tato loko khongele vanhu boys endzeni ku haya ni swi lavi na swi tiva ku swi ka gaza ku na vanhu lava hi loyanaka na cancel the gift phela wo fika u vulavula hi makhadzi njhenjhe u vulavula hi makhadzi wa swi tiva ku makhadzi u dume njhani okay a hi yeni ka swi a hi yeni mhakeni makhadzi u dyiwe yini ka mhaka leya ka mhaka leya gagaxi na makhadzi u dyiwe yini makhadzi ala ya adirese nga yi tshika le by the way hayi no lo i acknowledge na inani bless boy timhaka ta boy 7 zani leri ni nga swi noka hi mpela xi na power demand i xi acknowledge ka this clip mara ta yi viyela kambe update yin'wana mi ta twa ku hungu ku ndlekini but hi loko boy 7 byi khensa fa kombisa ku nsimbi ya mayini as you can see boy 7 I mean like bless boy hi yexe olo as you can see kwalano mi fika comment a tala hi boy 7 a xona dimeno whether munhu wa xirhandza or a nga xirhandzi xi na power I mean na xi acknowledge dimeno a xi na power let's just be honest whether wa xirhandza or not xi na power dimeno hi leswo loko ri amukeza swi banda kumbe mi tlika subscribe ri ko hoxiwa tennis i hoxa tennis hi short yi fika yi ba khumbi yi vuya calculate xipidi lexi vuyaku hi xona se mina question ni ngutisa ku yi hoxe hi mani tennis i nga ta swi tiva sweswo loko a yi lo hoxa hi mina ni ta swi tiva ku ni hoxe hi njhamba so swi nga ndla yi vuya hi 140 mara ve ri yi hoxiwini yo spasi sweswo okay 2 cars collide vula mani imanyani mani fonela